was another Dormaahene no wama jealousy bia ewo ni mu no e ma na ye nneoma bia sebe ensese wo ye Sampa ehye Asanteman ase the right place for adjudication of Sampa enkonwa asem e Asanteman Nana Dormaahene ye no enye. He is not doing it against the person of Nana Sangwa Jafla, but he's doing it against the laws and regulations of the country called Ghana. So for Mama Kwaba heard ADUMASA TV, we want to subscribe to Jumedia no say Jumedia no edi amawunia enya bi ahwe. Obeka ya sampan sensem beto wa kotoko hene de nanu nsem eto mu a ewie ka no eba bedi ya manimfo so ensem ama ya danda asem na ama e wose ye de na Sangwa Jafra ne nkrata asem kopiem e National House of Chief ne ye ko gazette no ne ya twen ya ye de letter ne kwa Original House of Chief agimje ne doma ehene mekire agimai badu na ne metuma ne mema no apam wona de nkrata ne ba no ne ya saba High Court 4 Old High Court opposite Ghana Commercial Bank onum ene ne de asem no aba bepiem edinti ene ne yese ba court twen amas Abu Mahama Sangwa Jafra ne personal assistant ewa hanom ye be pene ne na twetwe nkomo dinti ene ya ka asem no awie ewo High Court ne yese ba betena so High Court 4 ewo opposite Ghana Commercial Bank onum tikaho subscribe YouTube ADUMASA TV, Facebook ADUMASA online and TikTok also ADUMASA TV midi ede aduana de share bedi akọ midi dwumadi nyina chia me de besi wa bia wani tuem kan ho abusia ya Mama Kwaba ADUMASA TV said the mo nim ne sampan sensem no ne High Court 4 said appeal court judge omotina asem no appeal court High Court 2 manimfo share Original House of Chief say omo emfa enkrata senefata emfanko National House of Chief ne ngo gazette ye Nana Sangwa Jafra na mo ya so brache na ye de letter Original House of Chief na ye Nana Dormaahene ma na matwofuo esese ekoye nyamran nsem pam wona ya na de nkrata aba ne Nana Masababa High Court mo baba je krata fofra mranimfo be mo krata we ni enim se ebeye ohyeso ana se enye ohyeso ye baba je krata ai de kwakọ serve Original House of Chief ai be di adanse so mo mfa ye Nana Sangwa Jafra the overlord of Sampa Traditional Council emfa no enko national na enko gazette no ADUMASA TV aba be piem wo hanom audience obe subscribe Jumedia no wa share Jumedia no ye twen krata ne mu nsem ye twen ye nua bema Abu Mahama Nana Sangwa Jafra no ane personal assistant ye twen se obaba be duru hanom a ne no atwetwen komo amas Sampa de hye so beba hanom na de omu bia ono ankasa ede aboye ADUMASA TV YouTube ADUMASA online so Facebook TikTok so ADUMASA TV me am do Jumedia nyina chia me ni ne aduana de hye be dia akọ kame ho ko so mu be pi de beto for mo heavy ano ye de beba aba be somo Sina ya Mama Kwaba ya jemoso abusiafo apomboko nyame ne mo mpa bo bibia boko na mo nso yeso ya ho ye pa ena mo be pie mu court edien na afri na nhie mo ne mo Madam Wase mefa akonwa so na machia motiefo nyina se ne ye ma motiye no America krabi ne Sampa enkonwasem amamre kwan so yewra eka wiye na ne aka ese yedi hu dwuma administrative adwuma bia ese the Original House of Chiefs ne yedi Nana Sangwa Jafra wotosomienu a wo Sampa manhene ne din beka ahemfodi ho a kire se ono ene the paramount chief of Sampa eno nkrata sem ene bepie mu wo the Original House of Chiefs aye Dormaahene ene Dormaahene eka so mo mfa krata no emma ne se ntino ye ba court emma court grantee se o hye o so mo mfa krata no nko o ma mfa nko o mo san ba court se nka court emma o mo ntwentwen so kopem se o mbeka asem na wi ansa no mo di akọ ka trom se de bi na wo hwe ye no mo nsam a mo di ba ye no eni enyina mmaraso ne se ntino mo mfa na krata no nko up to now o mo ntu ho anamo na Nana any lawyers can say near Dormaahene ne Dormaahene ye no na the contempt of the court or ma court no enmity ya ne sent no musan ba court say yenka nanka otemo ne obetena asem no so can say because of some family relation intino or recuse ne ho afri asem no mo nti asem no assign call the Chief Justice ho
send ye be or the new judge ebe mayen nyame ya adom e mane assign a new judge e di mayen nti ene ye be pie mu court Emma court etna asem no so a court to so tena ye no ye lawyers sorry e kan say nana Dormaahene ye pe no aserve na emra believe ne koye no ne body guys o mo wo ne ho e threaten wo mo o ma kwan amma o mantimi an serve wo ne say enti no na ye pe kwan foforo a ye de be serve nana Dormaahene nti ye ba yen so court egitu mo court aka kire yen say yenko publish nioma no e wo daily graphic mo ne yen fa bin metare court notice board so e wo Kumasi ne yen san fa bin kotare high court e wo Kumasi notice board ne yen fa bin tare the Bono Regional House of Chiefs o notice board na yen fa krata no bi emma officer biara o the Bono Regional House of Chiefs o ne yen fa ma no na nyame ya adom a busumi a we ye nimu aye busumi ensia no ne da etoso dun ensia no ne ya sen aba court ama ya ba betena asem no so nti enne say ena ensem no ekoye ti na mi say we e dey na court say monfa enko ne publish daily graphic e fa bobo Bono House of Chiefs ne me na e dey a kire we man the contempt someone na ye dey aba against the Bono Regional House of Chiefs any president Dormaahene na Adwuman Badu all running away from being served no ene yaba say ye ko serve na matchments omo wone hono emma kwan emmo serve na yen so no yentime mfa kontiba ene sekan say ye ko akwa serve ne say enti no ye ba court ema court akire yen say ye mfa mra kwan we su na ye mfa serve nkrata no this is the court what is the next line of action and among be na mutu medawase enti nyame ya adom ye lawyer no waja ne administrator e wo court ha se wonji order no to oji order ne wi a processes no be start daily graphic publication ne be ba eno ba so wi a na ne esese ye tare no wo notice board various notice board na ya ka no ne ye de atare ho na nyame ya adom a on the 16th no ye ba court ne ye ba betenase na judge no hwe se Dormaahene esusin Ghana mra na ana Ghana mra e woto me sin nipa biara o Ghana enti eno ene ye ba behwe say ekoba say still the gina eno ye the bench warrant na ko fanana menem say sene ye de bia me ka no emra na ye nananom hihye ye no omunim say emra bi beduru ma ye nya ne pa bi sabi te say Dormaahene on person obedi mra so ne say enti no omubo akonwa bia eto ho say ye free way a ye beko we enti say ye publish wie na say Dormaahene so o ma court no wo kwan a obefa so a ode ne beba na sesi a ye wo media mempese ye bedwompo pi ba menem say ohunu enkrata no ene ye na obeba na waba be kire se ono ena osusin Ghana mra ana Ghana mra susin na ye ba court na ye ba behwe ehunu na Dormaahene emranim ni ya sesi a wetem wani enye won abi de eye mo apa say court wakasa now upon so many times why you say only so to the extent say court because yanko publish our daily graphic in various notice boards is it not a bit embarrassing baby because na Dormaahene no wa ma jealousy bia e woni mu no e ma na ye nuoma bia sebe ense so wo ye also e we ka ya emra ye ba court no okotena badwemu e kan say court kan asema onte ase onye osai kan say wono kura obi ya ade a obeku nipa ama ne kuromfo akwakoyi no obi a oye mra nimni a wo ye temuani a wotena dwemu edi nkurofo asem di omokotumu na wo betimi atena badwemu aka say court kan asem amende so na sebi court na kan asem na still wo so wonde so na I hate to say ne jealous bi a ewo ni mu na office say o man kronkron bi a ye nananom di omummoja echichire ya ye from Asante man no ono nso pese wo ye nuoma bi se ne ye be ya ne de nso beduru sa na nso enye social media ene ye de chichire Asante man enye politics ene ye de chichire Asante man Asante man ye nananom kon ye ene mo de chichire ye te ba bi Asante man akoduro no se wo fi se wo hunu e ma na ye wo fa e se wo ben Asante ahenie no wabisa wom omo ye ne den no omo nkyere kwan a omo fa so omo kyekere Asante na Asante jealousy na ewo ne mu no nti na ama na oye ne oye no na sampa e Asante man dia enye me e na meka abakosem e na ekere yen se sampa e Asante man dia na ebekoso ya Asante man dia nti ne ye wo court dia purposely for administrative purposes enkonwasem ne dia ya fa amammere kwan so yenka enkonwasem e wo court yennam amammere kwan so a Mansa Rose Farouk Ahmed obone hu samrani yawsa modua ne maame ene opanyine Adam Watara the petition ebre yewra esre yewra tam kese kana tam kese se wonka e ma ne tena mo kan asem ne wie nti sampa nkonya asem de arbitration no yakan wie na se ne se amene mo kase ye nhunu se obi dia court na ya setting aside
ana bibi wo court a ye di ho asem bibia ne ho de ye wo court a ye kan nyina ne ye the gazette process administrative purposes enti ne nyame ya adoma enche Nana Samba Jafla ne din ebaba be kan samp Ghana ahemfodin ho e ma ye hunu se ne ye chichire ye a ye be sane no wa santeman no etopi ejina mamre kwan so ejina bakosem so medamase na gazette no waka sesia akwakusise ahofo busa pa eno ho ayi na ye bai eno ho nkrata ene ye share the Bono Regional House of Chiefs say momfa nkrata ne mra ena omo pepe so o kire se onfa ma eno ena de bia meme kan no Nana Samba Jafla we mranim ni ena sebi akonwa na wosom AS kadwa no enye akonwa ketua a obeye to trasem e wa bontin enti se ye se court se ye bibi na se wonya Nana be ko mra no mu de na mra ne ka se obi enye bibi na ne pa ne so wonya mra ne sesen Nana ko mra mu no hunu se wabu court nimtia obu court nimtia se odi ba court eno ntena Nana di ba court enti ensam no mu aye ka no court no betimi ama order se yemfa Nana din ensa mo ana se krata no emane mfa Bono Regional House of Chiefs biom na mom national engine direct enti akonwa bebre o se de bia meme ka se ye nananom o mo chiche mra no no munim se mre bi bedura ma yanya sebi nepa bi te se Dormaahene a won pese o kasa asem odi no se sebi won se a duro point bi a let's be real and be factual Emrana and Namswa Nana Dormaahene enya to me. The Bono Regional House of Chiefs is a creation of the law. The same Rana a created ya and Namswa when to me a woofer and who's president of the Bono Regional House of Chiefs. The same Rana Aisha will say fa and kratanko. Nasu won fanko. Entinia Nana Dormaahene yeno and yet he is not doing it against the person of Nana Samba Jafla, but he's doing it against the laws and regulations of the country called Ghana. As I said, so be sorry, and so be I want to send Nana Dormaahene yeno, Mojano money and now make us say Nana Samba Jafla, and nona Papa Bicano, Meribia, a Muse. Emra na ye ba bechi Israel for no Jewish for no me can say me sorry because me nya Jew ni ye bechi ebia fanti for me can say me sorry because me nya fantini ye ba ya ye bechi ayibe for me say me sorry because me nya ayibe ni na emra ye ba bechi me aboa me ye na fana ni na obi ani ho obeji me eno bi ena Nana Dormaahene sese politics say ye nuoma politics aba be share institutions bi mama o mama enkrofo bi because the political parties and now political powers bi timi benefit free certain things no ema omo ye bia omundwin ehun sunsuanso na edibeba but here mom de Nana Samba Jafla de bia woka or say he will make sure say the law work so that irrespective of any person who has the authority the person cannot do what he want but he would rather do what the law says he should do until no more any etna say ya eno mo ne yebekọ so aye enti yedamasi na yebekọ so adamasi mema menua kuman so me ofasi watu aso yewo ayi kese ewo yenemu Nananom Traditional Council under the leadership of Nana Samba Jafla. Yeduanahene ene Duanahema efremo. Ye nhihye no menua de mo befa mo emoma huno. Na yetu ye nsafro obi biara. Yedam asese ne yede bia mota no kra echi. Ne yebekọ so ama ye ne mo ato anamo. Nana Samba Jafla ba wa be oba na wa ba behwe ne ye ne Nana Samba Jafla wodi kan ene ne nua ba ye le modan obetena akonwa ne so ye oba hema wodi kan be chechire no. Ye wura enam amamre kwan so ede sampa hye ne nsa no. Obechechire na waso mu yie because ye wura ka kire ne se onfa ndo kra ne mesi enhwe sampa. Eno nso Nana Samba Jafla obeyuso onko onyibi mfirimo onyibi onfa bi tie damase pa asana bekono so be kaya bibi etwam ye ba court ko ye na munkosie modehie bi no menti mo hase bi sori ma ni pa bi film na adehie mienu akwato a mokopo mokra no sabasa no security somati say medamase se ne de bia me ka no ade ye wo de no ye nsen no Nana Samba Jafla ne nananom na echichire sampa krodua yi ade biara ewo sampa ye de ye nso no ye de akokuo na echichire kro no enti se obi aba bebie na adwuma ewo ho na ekwenkan ne nuoma ekwa Nana Samba Jafla behwe se nipa no anya asundwe a wo ye na adwuma emira sa asem ne stu ye no Nana Samba Jafla ekọ various jobs mo ekọ ene omo kokasaye ema ne ka kire won se ne yesi ye no enye yesuban na mbom enkrofo bi ombetena akro no mo na emanso ne baaye na omudi omusika kọhye bi no mo achi a ye kire omo so plot bi a ye de bema wo mo a asem no buti a wo mo no omo no mo hye sa nuoma na chi a omo ye sa nuoma no ba de enso ye mfa sekan ye mfa kuntiba ye mfa tuo se ye ne omo kokon ye befa mra kwan so enti emra eye to ye pe no Nana Samba Jafla ne ye sese ye bia no mra kwan so ene amamre kwan so no ye nam so e dia ye e bambofo biara eso ati a omo ne se sa program e be koso wo ho enti we believe in the
legally mandated security agencies say omeyo omejuma a bibia NC tier 2 yensa fro bibiara say momra na sampa asundwie man chance na obekọ no o kan bi me pesa ka wo kyereme anasa wo kyeremu ma yete ase na mente ase wo ka say mon krata no amode bekọ no original house of chiefs na nanom ma won mo be serve obia pesa wo kyeremu sa na nanom ne obia benya ne de maako anamo ye ne baako de akomo mo nyina me da say the contempt e na ye no judge no order na wo ma nyina ne say krata na ye di ba court no sa krata no yemfa ne enko publishing or daily graphic mo ya publishing or daily graphic mo na yi copies ne de abetare the high court notice board e wo Kumasi ne de bi nso akotare high court I was sunyare the Bono Regional House of Chiefs notice board na e di copy e di ama officer biara o Bono Regional House of Chiefs won yemfa ma no se ye ko na clerk ne wo hwa yemfa ma no ye kona secretary ne wo ha yemfa ma no ye kona register ne wo ha yemfa ma no na eni adanse ye de ba ko akwakomo mu enti after we no eno matusa na mo na wie se ya na judge no edi order ne ba ya free court enti se ya me no worker say administrator of the lawyers a omo represent ye no e wo court wa omo gi sa lawyer omo gi sa order no omo nya order ne wi a no moto hu anamo enti ansa na menua ne beba no me nam mafidie so na ma ka threat memofo wiase man nyina se Chieftaincy minister omina ka bi sampa baby a yakwakoduru no yaka asem na wie emma binom enkohye binom achi emom create the miniature of Boku in Sampa yebese obi biara it will not be in the interest of anybody to do that near esese ye nam amamre kwan so eno ne ye nam so yi ye di arbitration aba be mayera akonya Sampa akonya nso ehye ye rase Chieftaincy Act na ka ne plain sa akonya bi asem to a baby a akonya no hye no ne ti hye no baby eho ene ye ka ho asem enti Sampa ehye asanteman ase the right place for adjudication of Sampa and Konya Sem Asanteman, a Honso na Mansa Rose, any Adama Watara, Omufa Semino, Omunim Yunme, Oman Fanko, Omutemu or Doma, Oman Fanko, Omutemu or Brekum, Oman Fanko, Omutemu or Sunyani, Oman Fanko, Adentia, because Omunim says Sampa Asanteman dia, and to Omudi Bar Santeman, Emma Santeman Kaye, Evie, Emma Arbitra Award in our favor. Any idea sem enti se wo show bi achi na oye basabasa no o se nneoma me Chieftaincy minister adwenya tisu national security coordinator eni obi biara ohia e wo Ghana asomdwe eho hia no bia no se omo madwin enkosa nkrofo no so na omo call omo to order especially Dormaahene eni Nyunomahene eni wo mo keka ho a eye drobo hina omo ka ho a omo feel say bringing Sampa down will help them. Nyonome, the original name Nyonome. Omu no ma revoke as say yes from Musuma. Omu dia e won krata so recently time no musum sika dwa nyina no na Nyonome. Enti madam say. Okay, that's it. So that's Tinia, boko die. Wadarma bia boko. Ye de nyame ase. Down what the church of once. Wadarma fema amas ya grace right. Amas ya grace. Amas ya grace. It is I want Brazil wadarma. Okay. You get way, then also clearly I'm just over the weekend. I'm just because was Asante. I'm then of course. Sabi era Santin Eden. Odini birthday. Enti enya kwanya e den. Yamani trinkwa say na be ya nyansa wanya odibu Asanteman obekọ so anya sa nyansa no be after the birthday no say there was excellency award millennium excellency award and clearly it demonstrated say Asanteman your man ampa it clearly indicated that Otumfo is an authority and the treasure ampa friends saying and pankasa and clearly what went on over the weekend clearly demonstrated the authority of Asanteman time and again. And finally, about court in terms of the fact that we have come here to make sure that the court will give an order. Now, you will tell them that the law is biting and the law can pierce, and that is why we have come before the law to make sure that the law will deal with them. Court Wakasa actually amonye. 16th June. The 16th June, before the 16th June come, what do you want to tell the people of this country? Say, Mrao Krumanum. The Mrao Krumanum, the Mra will be effective. Because Nana Dormaahene Najun said he will not show respect to the rule of law. Today, he is a chief because of law. And he's a justice of the High Court because of law. And then he, Wadaroma, or him because Mra Namana Yohene, or a judge because Mra Kasa also Mpini. And we want to tell the people of this country, as my brother Radley said, national security, all right? All relevant stakeholders within this country
that's a running kasa na running kasa we are nobody should come pleading say obi pacho. We know very well that Dormaahene will be cited for contempt because he our fumra and obi a said we sani okroma bia hunso fumra. The Lord will deal with him, and if the Lord deal with him, and obi a man wanting said no, if a ban is all of us will revolt against this nation, because we are saying say there must be rule of law, and at all time it must be fair, it must be just. Untimi ka say wo odi asema me ometimi de adu ometimi find me yen na pepepe yen fam rantra kromanum. Today the Chief Justice he didn't try because mra kromanum. It's a Chief Justice no, he's not about the law, and if you are a High Court judge, you are not about the law. And it's a mrakasa now saying to ma, we will see coming days what will happen, and we are very much aware say I'm running the bedi. Wadaroma enti nana MJ ayekese ewo nanim ne this year nana Dormaahene nana Dormaahene atop and 30th share ye best ru bibia na wabebo ya chidom ye best Asante man na mabo ya chidom na sebi e nana no mo ato no yemfa omuntuye be obia ba sebi ahotoso bia obia no obia be hu sampa sumdwe nkoso ekoso wonum. So we are calling on every relevant stakeholder within this journey that we are pursuing, that all of us will come on board. To let somebody will come and support. There's nothing there. So uchi nati baby or baby no be can be no baby any masunju. Everybody should come and support to let somebody to do the needful and to do what is right. Any social media prank, social media, so I want to be Kasabebre. But to be a maybe Sampa nebe. So what I say, a year making me Sanko Sampa. It is also meant to be called my. You are just lying. You sit on social media, out to baby, out to Spain, out to US. Now you sit on your social media behind the screen, and now Kasa. And can do baby. Opa Brian, that day all of us are there, and you ensure that there will peace. And there may be an interest as in Kutuna, and now Utibia. This is the authority, this is the truth. Say they were no authority. And Utibia baby is a fake news. It's an attempt to incite. As a Mushubia, because nothing will happen there, and we expect every reasonable being. So be aba better China, Sebi, Amana Effect. Yenim say BBC be kwa ya na kasa twitwi na akotwitwe sansem we ba menyi ni say saa ensem a ehya ase am muni abusuafo be kasa say omuya omusu ni bi mfenche o oh yeah because say udi kan bizi akosi mi say yedi say bi to ya na ekosie no. Of course today again yedi say ato ekosie mu enti e be say che Ghana for say why who respect the law and who when a peace abiding citizen. Because and she say all over the last 8 months. But as and she say no say be here this year. And he said that also sorry say be I'm the fata. We want to demonstrate say be as a fata be as a yeni baso. It is a yeni baso there. You between be adwun as you say obi amra no me bonnet o me be the measures as you on. And it is what be o baby and no crack and tro. Yeah, that's what I say. What are my message?